Rahnwet Nan Pohnpei Pohnpei Iyang kasalelye raga choga rospachanan programen Rahnwet Nan Pohnpei programen kabese way raga poy raga sampalakan me wiwiyawi taban wiyawan wain Pohnpei area monach pan pachoyang nan programen kabese Rahnwet egoneng nyawalyan kichtio chiang wiya chinga sakaratan kay poni o wow pon molen wow raksogon Pohnpei yu chinga sakaran wow lab pan kupransanan kan ko Wawan kasabal marlikan nanalaknan kanyay ko. Chingal wow choro ran piltoke. Labalab ususta pilibilta kaitikan koros nan pelyan chiyak mumotso government. O bache wawan ki sabal mar chon way yung sak. Rahnwet way sabal man kiyan sa mga bokchenan kachin kasamo. Manakap kasampal Mr. PJ Yopispo. Mawaya so panu. And so Wachoya, Public Relation Officer, San PUC, Wobson PUC. And so such ban Bachawan look at Mr. Obispo, o non-program in Rahnwet and Kakasaletan Yara Lab, Iragasampal me Bachoke nan men kaya, Chinga lines to. Kalangan ko mo program director. Pwede pa Bachawan sa kasakar nilang Pohnpei yu pan kachin karkaronga. Amin wiyakian sumwa melon o bata PUC Board of Directors o Pelian Management. Jiyang kiya chungol sakaran tangkan sa pakananilap kayap kuprananilap nan molen sering pang kuprananrakso ko ang Pohnpei yu. Wawlap pang kupranorior isunalikan ko. Wawan kisa bermalikan ko. Nanalang ko. Nan kaniyay ko. Chungal wawan biltaka sa palmar nilang ko. Ninsay ko. Petiway ko. Petiso kan. Samuro kan roropul kan. Menriri kan. Wawan ke meninpeito kan. Pwede kiyaw kan muay. Chungal waw. En sape diyang pangkupuran kapinan wain po. Kapinan wain Pohnpei. Wawan ke karyawan kapinan wain Pohnpei. Wawan ke chon Pohnpei umsaku. Ipan patron pata melal Board of Directors and PUC o Pelian Management. Patskiyang Program Director Rahnwet. Sakar kita kay makunengan sainsan melalang Pohnpei yu. Mepitata epolpen totongkan me sapolmen Pohnpei PUC pa kiyar Pohnpei umsak melalitor na niraira na sukset. Kalanganan ko mo Mr. Obispo, erinan program number yawan Rahnwet, kom kak kalangan o tola, kasalayan chon wain Pohnpei. Puya ka mesinan uyal yalakan nan Pohnmal, arail kintatong ki oil, o iragasampal yumech, mebitata luwan oil akan, memisin pukach, kin lagtagla, yawasa, tenagtala yawasa, Puya kiya panu ya rakapal laut ong nilima chay paywatch ma so chay bolbenoid pukach panu yawi kom kak sawas mas ong rawatch Kalangan ko mo apuya ki Pelian PUC ya pilkiniang song na pali melon nilima chay paywatch en gap teta yung chon Pohnpei yung sak melon muain misin pukat aray chepta sapis yung way leleton sa watch Tamas na sa lang kantong luwalan oil, the waste oil, PUC kinak bene. As success patron ni one colon look, the 100,000. Karyaw pwede one colon watch, non tepala o panaleta kapalaut melon only limited pay watch. Supplement Pohnpei PUC piltolar maslikin kalalan pay watch. Sang ni sawasan kawait me patosang Pohnpei State EPA o FSM Techem, puen ropoto. Apple peluwalan oil, the waste oil me mi Rahnwet. Usang ni rapen sawas watch. PUC patrawane wongar paliyew nan Wayne South Korea, makatan ki Nexus Energy Company. Kalanganan ko mo Mr. Obispo, ebilgak sa salong chon wain Pohnpei Rahnwet, tatong kan makompanwat euki yung PUC. Kalangan paluwat makatan ki Nexus Energy Company.
Pacawan sawas ketor PUC tank isak walu wen kak tete yang chon way unsak me eu tank mimi nuan kalon weneket puen kotesang luwalan oil kan mesan saler o nani railwatch sang nan kanton kalon en oil lok me mie kalon nen riaket te 12,000 me apeltar nan tank o pasan soap me pan pukogu kotewe sang luwalan oil pukat ong nan wain Korea. Kalangan nan kayuan program mawiyawir anso kispacholaro kung sakarakita masangan liyal slumie nan Pohnpei me PUC tatong kapuan kamar kaliyalakan en Pohnpei. Mie cheo sangan uyapen kapukupukan liyal likan me slukan me sainsaler. Kalangan ipacawan kamel me sangan uyapen liyal slu me Pohnpei sapulman Rahnwet kayu Magtry karus mangi te patrowan liol makin patrosan ni mesin kan nan pomal makin totong ke diesel generator karyau liol makin patrosan ni rangan kachben te solar power o kasilu liol me patrosan ni keleven aten pil te hydropower source pacheng me silu mesan saler PUC bil chungolan kitar chechen sawasen monieu me patrosan rural utility service pan kampan USDA the United States Department of Agriculture ni wan chala million riau point 12 point apaliatong Pohnpei misinan liol kap eo makatan ke organic Rankine cycle generator Kalangan komoy kom kakawewe ta sangan misinen lial tayo match makatan ki organic Rankine cycle generator. Kalangan program director somun mesin watch pan merel kapong nan way nevesam nan Pohnpei pueku wiapen kapukupukitan liol sang ni mesin watch wak sang wiapen liol silu mesan saler mesin watch pan kenak pene ang karakar kan makin patroi sang nan makmakitan mesin kan o kakyo kela ang pukat ong kala pelial o match panela yang kecikilan totong ke diesel. Kalangan komoy esan saler menan irekan maparatar kasupen apon pen lial tan ekisikila o mau sang tame mie ansawaj. Sangan mo moche irawaj kakan pil apolta ong pelian pil me PUC pa kiyong Rahnwet Pohnpei. Kalangan pueki sang ni kapese kan memiayer mepitata apoltan pil. Nan program maciangar mowe. PUC bil tolaro men kapese mi Pohnpei unsek. Me palian pil aledier kaswar mir kit wonopuki nan sompungan December rieket riesek. En kap tete yang chon way unsek me chechen sawasan moni. Ma palia tutupso pukat pachosang Pohnpei state government niyakin pangtosang nan US compact unallocated fund me pacho ni wan chala milioneu o kanene pesang o yata paliriao o palikayu mesan saler kashwar mir kan meleletor Pohnpei o mimi ni wan chojo kit wonopuki o 11 million watch pan pila palito cash war mir nan so weu me pan pachoto apuegi lockdown in factory makun yata mider pukat sang ni soma mak kepetier wasa chocho nan sampa me leta kapoyak lam palikariya unto tokot o ksena boltan paliam project and pil chechen moni o pil patosang Pohnpei state government me mimi ni wan chala million point 8 poe apaliata o kamawela wasan apol pil me pachunan mal wainet makun melal kote ananen pilong wainet wainu o leltalak kinakap nan wain matalanim. Kalangan komoy Mr. Obispo puegi ran kabese sansalamao mi pachewan kamelele me paninenen kawasak melel chon Rahnwet Pohnpei iran arail iran kapunutkan. Riamona chaiban kairala programen kabese na sukset mieche iramel konyangan sain salong chon way me kalelepakan mo wayakan chelel kum tolam chungalain so. Kalangan iba patungan sakar kita riau melolong Pohnpei yu mepitata
Supplement Pohnpei PUC project kan niya peitier pui karape. Pui ki sampang saka kach nan pangochan lumu mweo. Makapoya kelar kosonti chotro kay nan sampa. Match meleta supplement Pohnpei palian PUC pilianger kapoya kero cecek ni kaneni totok pukat pui lumum tesuma COVID-19. Enggak teta yang Pohnpei yungsek makosontin totok pukat karos. Patroyer nan sona o pan pasan langatan wasan peitin sompir poen ka koteto right semen kan me pan pacheng PUC o misinin totok cekan nintuan mesan sadar. Kecai kacin supplement kita kupureu nani railway o supplement ki kupuren sana mama pemawanan su pan pachoto me pan kacangawi kosonti kan karos mesan sadar. Kalanganin ko por karos ay match makayam sa kalar program kabese Rahnwet Nan Pohnpei program kabese way rakasampalakan me wiya teban wiya wanan wain Pohnpei asabache wan dukuluka che kupraganan kachin sabali radio V68 ong nan program kabese kasampal chikan me pan kauna batamor kaselelye.